Ah, lo tu balik kat janda ha. Matal kok kele-kele. Wala balo ha. Halo. Halo. Dek, itu yang dekat. Kakak di bola. Mak aku matal kok kele-kele. Nah, apa ko sedih? Pantas deh pembuti. Kerja tawa mo tuh. Aku mau cari tahu tuh. Pokoknya gati. Kemana boleh? Ang penting. Ano magalo ya? Oke ha. Tajin palit tajinnya. Alas na nguliak balaw ke. Chalo si Menraji ke. Tajin ni. Tajin ni. Ibu, tante, siapa yang maafkan saya? Aku nggak punya malu. Laku. Tak malu. Bah, gertak nak bayi mo. Aku punya nak cewek Mau cowok nak. Ini kan anak-anak lu gede itu. Galeng. Nek teh kalau lawan ang kabor pakai amu. Rasanya lagi pasan bos. Na ismo galeng. Ko dita bos. Dita pakai amu. Paada dita lo kala umro. Udah bos. Insyaallah jadi jomblo. Ada asal cewek jomblo. Namu kurang mas sunat deh tuh. Deh. Terus na. Hai. Malaring bos. Jadi laku sa motor ko. Kau sa motor ko kelak ko. Coba motor ko. Lancar bos pakai dari kurang motor. Jangan mo tadi. Pak bos bisa di bos. Kamu terus motor teh bos? Baca dong. Boleh. Kesaka? Bentar tak. Tiga dia anu. Ya, saya. Dia sana 50. Ya. 50 setengah lah. Ya. Mana lama kembali terus bebas. Leng, udah mulai 13-an ron. Bos. Beli yang gulter kan nah. Jadi gelak kok. Bulunya. Ketemu gua enggak? Oke. Lihat. Saya dulu sini jangan apa sih saya di. Masuk geleng kali. Ya Pak. Bang. Wah. Ini jandong. Jandong, dalam tuh jandong. Hati deh. Hati selama. Bang, bos. Habis sedih. Bang. Ya. Menrasa nih motor beli nak bosku Belum motor na bos. Andalang masalah yang mau motor. Kalau kompuno teh. Ganti dulu sih gas, ganti dulu. Kalau itu tidak. Kok ketemu. Hai pakai Agak dulu tuh, ngomong.
Kana. Tahan, tahan. Taruh Ramos. Pendek nih. Atuh tuh kok. Iya, Bos. Bismillah dah, bismillah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana sih? Coba malam memang ini. Mabila kau usok po manu eh. Wah sama, jaga Bos. Ah, kau mulai. Oh ini. Wah, ha, mau terus jaga meru. Wah, betul. Cuma paling dita. Kok pedang eh? Kamu lihat tuh. Siapa mau gak tuh? Apa aku bisa berkecauin? Dale, jadi aku dale. Basyuti lah, basyuti. Wah, betul uti. Tania. Awe, dia nyawa cuma punya berbahasa. Berbahasa sih. Ah, paling. Kamera ko Pak Bite. Iga si mereka, iga sena. Amak tang. Atau tatu elon na tuh. Boleh kecuali desa uru uti. Namo te iga tato, namo di batapaw, namo te iga namo te. Di ka manis sa tawi ka watu dito. Ternyata nga manuk pagkaja lebok manuk na. Ano hindi mo bang apa kong itu? Tania. Zaman gak rena manuk na. Ura tuh bisa napalo ko manuk ko tuh di uti. Nek kaya tetep mati banget ke manuk. Pak impor polis Swiss. Ah. Kamu mana ke tu? Dia bosku. Aman eh. Hah. Kau dua nak sedih sedih ni. Mana nak eh? Kau ada nak terong huraman lempong. Kadang kata bisa aku. Hah. Ah, dia di sewa ya motor saya mo. Galing! Ini suruh malang aju. Ah. Iya, ini waring Bos. Hah? Mari kita toko sa dilam malaw aju. Ini Bos. Aku berdoa ka pala Sandro sa dide. Iya Bos. Dapat nga Bali mas sa Sandro dan cara wengi. Ojo malaka galing. Ojo mo do bar ko lang. Ay, takik-takik sa tong taro. Kaki nih Bos. Saya mau beri-beri lagi ke Sandro eh. Mata anjing Sandro eh. Hah? Kesani. Tak kalah nih. Woi.
Ya, wala ni mo buang amas ka. Talo kang. Ani bola sa bos. Wah. Karamo patay guling. Ito nga ako masita mo ita. Ano galing sitang? Yolo ko ito ko sin. Assalamualaikum. Mas Sandro. Salam. Juga ya. Ya Sandro. Saliu no. No tak mai. Ya Sandro ni mandal kang eh. Ay na mo ba talo di Sandro. Oh ni mati tuh. Hah, tak perlu ye. Tengah. Hoi. Mana mati mana umu. Kamera rolling action. Duduk lalat dia ni kan. Pak bos bisa di bos. Agak simak batai. Action. Halo. Tega tuh, bener kan? Ulang doa. Diam. Action. Kaingan banyak susah. Kaki nih bos. Saya mau beri-beri lagi ke Sandro Mata anjing Sandro Hah? Pesan nih. Kau tak kalah nih. Tuan. Action. Ayo bola Sandro bos. Ah, karabut patay. Kat kat. Ano galing Matang, sitang? kat.